ассалому алайкум тамошобинони азиз, ман Самиев умед шумо бошад дар канали Webmaster қарор доред. мавзӯи асосии ин видео дар бораи он мешавад ки чӣ хел интернет дар бораи шумо ҳама чизро аллакай медонад, дар бораи ҳар яки он шумое ки ҳозир ана ҳамин видеоро тамошо доред ва барои чӣ ана ҳамин маълумотҳоро дар бораи ҳар яки шумо новобаста аз синни сол ҷамъ мекунад. дар аввал биёед ана ҳамин мардро мебинем. Ин мард ягон мартиба соҳиби гурба набуду, гурба ҳам надошт ва дар ягон сомонаҳои интернетӣ дар бораи гурбаҳо ё ин ки хӯрокаи гурбаҳо чикор накардааст, маълумотро ҷамъоварӣ накардааст, яъне ки ҷустуҷӯ накардааст ҳатто. аммо ба вай дар фейсбук, дар лентааш рекламаи хӯрока барои гурбаҳоро пешниҳод карданд. сабабаш дар он буд ки вай махсус бо ҳамсари худ дар назди телефон дар ин бора суҳбат карданд, дар бораи хӯроки гурбаҳо. ҳамсараш мегӯяд ки ба мо хӯрок даркор барои гурбаамон, бояд хӯрок харем аз ягон мағоза. ин мард бошад, розӣ мешавад ба гуфтаи зан. баъд аз чанд вақт дар фейсбук реклама пайдо мешавад, рекламаи хӯрокаи гурбаҳо. сабабаш дар чӣ буд? сабабаш дар он аст ки фейсбук иҷозат дорад барои сабт кардани овози шумо, на танҳо овози шумо, балки барои боз дигар чизҳо низ. ҳозир бо пурратар мефаҳмед. бисёре аз мо ҳангоме ки ягон барномаро, ягон программаро дар телефонамон установид мекунем, ҳатто намехонем ки ана ҳамин программа кадом хусусиятҳоро дорад, бояд мо барои программа кадом чизҳоро иҷозат диҳем. бисёри программаҳо иҷозатнома мегиранд барои сабт кардани видео, барои сабт кардани овози шумо, барои дохил шудан ба контактҳо, ба файлҳое ки дар телефон ҳаст ва онҳоро тағйир додан, яъне ки метавонанд файлҳои шуморо тағйир диҳанд ё ки баръакс дар он ҷо ягон файли дигарро сохранид кунанд, сабт карда монанд. баъдан метавонанд местоположение, яъне ки ҷое ки ҳозир шумо ҳастед, метавонанд доступ ба он дошта бошанд, яъне ки иҷозатнома ба он дошта бошанд. боз чӣ метавонанд системни файлҳои телефонро тағйир диҳанд, яъне ки файлҳое ки аз худи телефон ҳаст. хулоси гап зиёд чизҳоеро аз мо хоҳиш мекунанд ки мо ба онҳо чикор кунем, разрешид кунем, разрешидро зер кунем, яъне ки иҷозат диҳем. аммо бисёри ин программаҳо бе ин чизҳо низ фаъолият карда метавонанд, аммо мо ин чизҳоро ба назар намегирем. дар натиҷа чӣ мешавад? дар бораи мо ҳама чизро медонанд. ҳозир дар ин ҷо сухан дар бораи ширкати Google умуман нарафта истодааст. зеро ҳар як шумо аллакай бояд донед ки ҳамон телефоне ки дар дасти шумо аст, қариб 90%, 80% программаҳое ки дар он телефон аст аз ширкати Google аст ва Google бе дигар программаҳо, бе дигар ширкатҳои рекламавӣ низ дар бораи шумо ҳама чизро медонад. нобаста аз оне ки шумо дар Google ном фамилиятонро тағйир медиҳед, ё ин ки рақамҳои телефонатонро дигар менависед, ё ин ки электронии почтаатонро дигар менависед. пеш аз ҳама тамошобинон азиз, шумо бояд ҳаминро донед, хуб фаҳмед, хуб дарк кунед ки ба кадом сомонае ки шумо дохил нашудед, фарқ надорад чӣ сомона аст, дар бораи шумо дар он сомона аллакай маълумотҳоро ҷамъоварӣ мекунанд. ман инро низ дар видеои пешина низ қайд карда гузашта будам. дар видеои пешина дар бораи қонуну қоидаҳои YouTube буд. ҳама ин маълумотҳоро дар файли куки сохранӣ мекунанд. куки ба забони тоҷикӣ кулчақанд мешавад, ба забони русӣ пичин. вақте ки шумо дар омадед ба сомона, фарқ надорад, дар он сомона шумо аз қайд гузаштед, ном фамилияи худатонро менависед ё ки ном фамилияи дигар касро. ҳар як истифодабаранда IP дорад. IP яъне як рақами гӯем шахсии махсус дорад. ба онҳо фарқ надорад ки шумо номи аслиятонро ворид кардед ё ки не. вақте ки шумо дар омадед, як ҳамон пичинро ба шумо ки додан, аллакай онҳо медонанд ки дар дасти шумо кадом пичин ҳаст, кадом кулчақанд аст. аз рӯи ана ҳамин шуморо аз дигарон фарқ кардан хело ва хело осон аст. чӣ хел гуфта будам дар видеои пешина низ ҳамин суханҳоро гуфтам. дар он ҷо низ як чизро қайд карда гузашта будам ки кӯдак таваллуд нашуда аллакай дар бораш бисёр чизҳоро медонанд ва як бародар намедонам аз чӣ бошад ана ҳамин хел комментаринавис ҳама ин чизро ворид кард, якҷоя кард бо дини мубини ислом. бародарои азиз, асри 21 асри илму технология аст. ин чизҳое ки ман гуфта истодам умуман ба дини ислом ягон дахл надорад, ягон дахолат ҳам намекунад. ин чизро ба дини ислом набояд якҷоя кард. ҳозир ман ба шумо як интервю ба забони тоҷикӣ мусоҳиба мешавад. мусоҳибаи Артур Хачиян, яке аз мақсад специалистҳои машҳур дар Русия дар бораи ана хел информасияро ҷамъ кардан, директори як ширкати бузург мегузорам. қисми каме онҳоро шумо тамошо кунед, худатон пурратар боз мефаҳмед.
Одна из самых популярных в истории Инстаграма фотографий, она была первой до прошлого года, появилось что-то еще более популярное. Ну, здесь все понятно. Здесь главный вывод, который будет сделан, это беременность. Алгоритм оценит месяц этой девушки либо по фотографии, либо, скорее всего, беременные хоть раз делают текст там типа «Ребята, мы на 3-м месяце» или там «Ждем чуда». Но это то же самое можно сделать по фотографии. По тексту или объему живота можно определить месяц? Да. Да, есть очень большая выборка медицинская, сделанная. Для чего это делается? Мы определяем дату предполагаемых родов. Соответственно, мы будем знать, когда ребенку будет полгода, 8 месяцев, год, 2, 3, 5 и в каждый... И 25. Да, и в каждый из этих моментов вот этой маме будет предлагаться определенный какой-то материал. Детская одежда, памперсы там для 2-летних, для 2-месячных и так далее и тому подобное. Но что самое главное, некий задел о будущем, мы уже будем знать дату рождения ребенка. Ну, сначала плюс-минус, потом, если сделать уточняющую следующую публикацию, мы уже начали собирать данные об этом ребенке. Он еще не родился, а у нас уже на него появились некие знания. کودک تولد نشده الکی درباره این کودک معلومات جمع کردن رو شروع میکنن. وقتی که کودک 1 ساله میشود الکی والدینشون چیکار میکنن؟ صورت گرفتن میپرتن که امروز کودک ما 1 ساله شده یا که 2 ساله شده یا که 5 10 ساله شون. همین خیلی از روی این چیزها روز تولد این کودک رو معین کردن خیلی و خیلی آسان داشت. نامش رو بعضی از والدین نیز در همون مقصد استاتوسشون مینویسن، فرق نداره در ضمیمه کایشون. برای همین وقتی کودک باز به مکتب می رود باز می نویسن 1 سپتامبر فرق ندارد جمع کرده ایستادن الکی معلومات رو جمع کرده ایستادن. اما این کودک وقتی که کلان می شود و در سامانه های اجتماعی پروفیل می کشد در اینستاگرام، کانتاکت، در کلاسیک و غیره سامانه ها الکی تا این کودک به اینترنت در اومدن درباره‌اش یک پاپکا فایل تیار آماده بود درباره اونه که به این کودک چی پسند است، چی میخواهد و وابسته از همون خواهش ها، از همون اینترس هایش به زبان روسی گیره و از سن سالش به وی رکلام پیشنهاد کردن میگیرد. حاضر حتی از روی خریدی که شما در مغازه ها میکنید از روی همون خرید نیست میتونن حاضر سیستم پای برآمده است که وقتی که تلفنتون در کاسه میگذارید پول مقصد میگیرد از تلفن شما تمام کارت رو نگذاشته از روی همون چیزهایی که خرید کردید الکی به سرور روان کرده میشه. در اونجا همش رو مقصد انالیز رو میکنن و میفهمن که شما بسیار وقت چی رو خرید میکنید، کدام حتی خوراک ها به شما پسند است، حتی همین رو هم میدونند. یا توبه. باز یک چیز جالب دیگر همین شرکت های رکلاموی که درباره استفاده برندگان اینترنت معلومات رو جمع میکنن میدونند که عین زمان حاضر خود شما تلفن رو استفاده برده ایستادید یا اگر دوستتان شناستان یا که نوتبوک رو فرق ندارد از روی چی؟ از روی نبار تکست میشود به زبان روسی، یعنی که در کلاویاتور با کدام اسکورست با کدام سرعت نوشتنی متن یا فرق نداره رقم ها از روی همین هم معلوم میکند که عین زمان تلفن رو کی استفاده برده ایستاده است. برادران اگر به شما در کار باشد همین مصاحبه رو پوره‌اش از اونجا خیلی چیزهای نو رو میفهمید. سلکش یعنی که سرعتش رو در پایین میمونم در آماده خودتون میتونید پورتر تماشا کنید یا اینکه از یوتیوب یا اینکه از گوگل فرق ندارد میتونید در اونجا چینید که برای چه از قفای ما میپویند به زبان روسی همین زپروس رو میگردونید و مینویسید یا اینکه چرا از قفای ما میپویند و چرا اینفورماسیون رو جمع میکنن معلومات رو خودتون همش رو میفهمید. سببش رو با فکرم الکی فهمیدید. سبب اساسیش برای شما رکلام پیشنهاد کردن، رکلامی که به شما جالب است، پسند است و شانس زیاد است که شما به همون رکلام میدروید. برای همین تمام معلومات رو جمع میکنن عادی کرده ساده کرده گوییم. پیش از همه برادر عزیز همین رو قید کردن و فراموش کردم که این ویدیو برای ترسوندن شما نبود بلکه برای اون است که شما فهمید که برای چی به شما همین خیلی گونه رکلام رو پیشنهاد میکند. رکلام هایی که به شما جالب است و شما مقصد اونها رو ذکر نمیکنید و شانس زیاد است که شما همون رکلام رو زیر کرده داخل رکلام میشید و همون اشیا همون چیز رو میخرید. بعداً برای اون است که شما کمی هم باشد با احتیاطانه از اینترنت استفاده برید، چون که تمامی کاری که شما در اینترنت میکنید
тамоми SMS-ҳое ки менависед ба ҳамдигар, тамоми суратҳое ки мепартоед абадан дар интернет мемонанд, дар серверҳо мемонанд. Барои чӣ? Барои ки фаҳманд ки шумо ки ҳастед, ба шумо кадом чизҳо маъқул аст, писанд аст, барои шумо ҳам хеле реклама пешниҳод кунанд. Сообщение, сурат фарқ надорад, чизе ки шумо удалил мекунед, удалил намешавад аз интернет, меистад дар серверҳо. ҳатто шумо инро намедонед, аммо онҳо меистанд абадӣ. Алал хусус аз галасаҳои помощникҳои Siri, ба мисли Siri ё ки Google Assistant ё ки Alisa, ҳамаи он суханҳое ки ба онҳо мегӯед, алал хусус ба Siri, абадан дар серверҳои анами ширкатҳо сабт карда меистанд барои анализировать кардани анамин мақсад сообщениҳо, барои анамин программаҳоро хуб кардан абадан меистанд, удалил намешанд, кур намешанд, суратҳое ки мегузоред кур намешанд. ҳатто вақте ки шумо агар онҳоро кур ҳам кунед, дар кеш памяти сайти Google меистанд. анами ширкатҳое ки дар бораи мо шумо маълумотҳоро ҷамъ мекунанд, як тарафи хубӣ низ доранд. Дар давлатҳои пешрафта ба мисли Аврупо ва Амрико, вақте ки шумо дар бораи ягон моддаҳои тарканда, тарзи тайёр кардани ягон намуди яроқ зиёд интересоватсия кардед, зиёд майл пайдо кардеду дар Google мисол зиёдтар дар бораи онҳо хондеду мақсад маълумот ҷустуҷӯ кардед, шанси шумо хеле зиёд аст ки дар рӯзҳои наздик ба хонаи шумо ягон меҳмонҳо оянд. Барои ҳамин дар Амрико ва Аврупо ФБР ва СРУ бо анамин гуна ширкатҳо ҳамкорӣ мекунанд барои рафъи ягон намуди теракт. тамошобинони азиз, агар видео ба шумо писанд омада бошад, лайк монед ва YouTube мефаҳмад ки ба шумо анамин гуна видеоҳо маъқул асту бештар ба шумо пешниҳод мекунад чунин видеоҳоро. баъдан метавонед дар канал обуна шавед ва зангулачаро ҳам зер кунед. якумин шуда шумо бохабар мешавед аз видеоҳои нав. дар ин ҷо бошад видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонем. тӯли чанд муддат бо шумо будам. ман Самиев Умед. ба ҳама барои кор дар паноҳи Аллоҳ бошед. хайр, то боздид.